Green Chemistry химийн хөгжлийг Монгол. За сайн байцгаана уу? Та бүхний энэ өдрийн амраа болон алтхан мэдлээ. За Green Chemistry компаниас тогтмол зохион байгуулагддаг онлайн сургалтууд энэ жилийнх ингээд үргэлжилж байна. За энэ жилийн онлайн сургалтанд Hamilton компанитай хамтран зохион байгуулахаар төлөвлөсөн байгаа. За тэгэхээр түрүүчийн удаагийн хурал сургалт зарлагдсанаас эрүүл мэндийн шалтгаанаас болоод хойшлогдсон байгаа. Тэг өнөөдөр үргэлжлэх гэж байна. За өнөөдрийн одоо энэ онлайн сургалт танилцуулгын хөтөлбөр бол товчхон болно. За та бүхэнд Hamilton компани Европын бүсийн хариуцсан менежер Даникле Матеско гэдэг хүн илтгэл тавих юм байгаа юм. За та бүхний одоо энэний дараа бол та бүхэн асуултуудаа сонирхсан асуултуудаа асууж болно. За манай компани дээр Hamilton компаниас бол тодорхой бараа бүтээгдэхүүнүүд худалдаалагддаг. За эндээс нэг одоо Hamilton ML725 deal гэсэн багажны талаар манай менежерүүд танилцуулга явуулах юм байна. За ингээд эцэст нь бол дүгнэлт гэсэн байдлаар ерөнхийдөө товчхон хөтөлбөртэй байна. За энд нэг зүйлийг анхааруулахад бол хамгийн идэвхтэй оролцсон 5 оролцогчид бол шагналтай байхаар ингэж зохион байгуулагчид тэрэл бэлдсэн байна. За ингээд бид нэр Green Chemistry компани 2023 оноос хойш энэ Hamilton компанитай бол хамтарч ажиллаж байгаа. За өмнө нь бол янз бүрийн одоо үнийн саналуудын солилцоо хийж ирсэн бол 2023 оноос идэвхтэй хамтын ажиллагаагаа эхлүүлээд явж байгаа. За одоо бол бид нэр Монгол дахь албан ёсны төлөөлөгчөөр ажиллахаар эрх аваад ажиллаж байгаамаа. Тийм учраас одоо тухайн компанийг танилцуулах, тухайн компанийн бараа бүтээгдэхүүнүүдийг илүү дэлгэрэнгүй таниулах, Монголынхон одоо лабораторийн хэрэглэгч нарт хэрэгтэй шин шийдэл хэрэглээнүүдийн талаар дэлгэрэнгүй танилцуулж ярилцахаар бол энэ цоврал маягаар хийхээр төлөвлөсөн байгаамаа. За энэ Hamilton компани бол гол нь лабораторийн автомат шийдлийн талаар, автоматжуулалтын талаар, за төрөл бүрийн хим талаар нэгд гарсан юм брэнд компани байгаа. За ингээд та бүхний өмнө Hamilton Central Europe компани бүс хариуцсан менежер Даникле Матеског илтгэл тавихыг урьж байна. За таныг урьж байна. Okay, Matesco, we are ready for you. Yes, I am here. I hope you can see me as well. Yes. Okay, that's perfect. First of all, apologies for the first session because it seems that there were some misunderstandings between us, and unfortunately we had to cancel this event. And I am sorry for that because it was unintended. It was somehow on the just a small misunderstanding, and we will leave it like this. Second round of apologies is that I have a terrible flu. I have been attending to Analytica the last 3 days, and I was speaking 8 hours in a row. So I lost my voice. Now it's a little bit better. So if you cannot hear me or you cannot understand something, please raise your hand and tell me that you didn't hear what I had to say. Yes? Okay. First of all, I will try to keep it as simple as I can. I don't know what is your experience with Hamilton, but I will try to give you a short overview of what we are trying to do and how we are organized. And after this, we will have a small session related to our microlab diluter, which is our baby, if I may say so.
It's our most important instrument in portfolio, and I think it's a very useful instrument, especially in your area. Okay. I'll quickly translate for the people. And then for the PPT, if you can talk slide by slide, then I will manage to translate it without any issues. Okay. But, yeah. That's why I have said that I will try to keep it as simple as I can, just for you to be able to translate much easier for the people that are involved in the process. Yeah? Okay, I'll translate for the people first. За та бүхэндээ энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Миний нэрийг бол Дан Николай Матеску гэдэг. За Hamilton Төв Европ компанид бол одоо сүүлийн 10 жил ажиллаж байна. За тэгээд хоёр зүйл дээр хүлцэл өчий. Эхнийх нь бол нөгөө эрүүл мэндийн шалтгаанаас энэ бурал маань хойшлогдсонд нэгдүгээр хүлцэл өчий. Хоёрдугаарт та нар одоо сонсож байгаа бас миний хоолой бас бүрэн гүйцэд идэгрээг байгаа. Тэгэхээр сонсогдохгүй эсвэл ойлгохдохгүй зүйл байвал дахин асуугаарай. Тэгээ сая бас одоо нөгөө Европт аналитика үзэсгэлэн болж байгаа. Аналитика дээр зогсоод бас дархлаа нөвшөө жоохон унаад ханиад нь жоохон нэмэгдсэн байгаа болохоор уучлаарай гэж байна. За тэгээд та бүхэндээ одоо Hamilton компани тухай товч танилцуулга өгөөд дараа нь Microlab буюу нөгөө автомат шинжилгэчийн тухай ярина. Энэ автомат шинжилгэч нь бол Hamilton компани одоо яг зохион бүтээсэн гол бүтээгдэхүүнүүдийн нэг байгаа. Okay. Everything okay? I can move further? Yes. Okay, perfect. Now I will share my screen with the presentation that I have for today. Now I guess it should be okay. Okay. I guess now you can see my screen. Yes. Perfect. The presentation starts with a photo of our company. This is located, actually this is a real photo. Yeah, it's not something that we borrowed from somewhere. It's a real photo of our location in Timișoara in Romania. This is how it looks. We have this small lake in front of the building. It's somehow an old photo because this was in the past. Now we have built something even more behind this building, and this one remained only for offices. Yeah. I guess we can translate for 2 slides in this presentation because I will move very fast between information if it's okay for you. Yep. Okay. This is the agenda for this first presentation. We will find out about Hamilton's story, yeah, business divisions. We will see you will see how we are structured and how our organization looks. And as well, you will see some more details about business platforms because it's somehow for the people that are coming from outside of our organization, it's a little bit harder for them to understand how we are organized. So we will have a short overview over the company. Okay. Yep. За тэгэхээр нөгөө юу сая танилцуулгын зурган дээр эхний зураг бол Hamilton компани Тимишоара Румын улсын Тимишоара хотод байршилдах нөгөө төв офис нь байгаа. Энэ бол одоо хуучин зураг. Энэ төв офисын ард бол шинээр нөгөө юу үйлдвэрлэлийн бүтээн байгуулалтуудаа бол хийцэн. Одоо яг энэ дэлгэцэн дээр харагдж байгаа барилга бол зөвхөн офисоор ашиглагдаж байгаа. Yeah, you can move to the next slide. Тэгээд өнөөдөр бол хэдүүлээ Hamilton компани ололт болон амжилт, түүх, гол үнэт зүйлс болон бизнесийн салбаруудын тухай ярина. Мөн бүтэц ба зохион байгуулалтын тухайд ярина. Мөн бизнесийн платформуд буюу одоо ямар бараа бүтээгдэхүүн байдаг вэ гэдэг тухай ярина. Тэгээд одоо Hamilton компаниг мэддэггүй хүний хувьд бол жоохон ойлгоход хүндрэлтэй байж магадгүй. Тэгээд болох товчхон ойлгомжтойгоор тайлбарлахыг хичээнэ. Okay, we can continue. Perfect. So all of this big business that we have now today started in 1947 in US with Mr. Hamilton. It was a business like Apple.
started, in a garage. Mr. Hamilton thought that he needs to inject something really small, meaning a very, very small volume. And he didn't have at that time the tool to do that. So he decided that he wants to build a syringe to be able to insert microliters. And this is what he started to do. He started to build a microliter syringe. So our business was founded in US in 1947 with a researcher, Mr. Hamilton, that decided he needs a special tool to insert a very low volume of liquid. За тэгэхээр You can translate. За тэгэхээр Hamilton компани нь бол 1947 онд үүсгэн байгуулагдсан. Тэгээ 1947 онд бол зүгээр нэг одоо ноён Hamilton гэдэг хүн өөрийнхөө гаражинд ер нь бол маш бага хэмжээний микролитрийн хэмжээний дээжиг одоо ингээд авах шаардлагатай гараад тийм багж байхгүй байсан бол тэр одоо энэ микролитрийн шиприз болон одоо сиринж гэж ярьж байгаа энэ зүйлийг зохион бүтээхээр шийдсэн. Тэгэхээр одоо яг өнөөдрийн Apple компани шиг адилхан гаражинда анх үүсгэн байгуулагдаж одоо өнөөдөр бол үүнээс маш том хэмжээнд одоо тэлээд дэлхийн өнцөг буланд хүртэл одоо Hamilton компани бүтээгдэхүүнүүд борлогдож байна. Okay, you can continue. Perfect. So this is a timeline of Hamilton's story. We have now even more than 70 years that we are representing the brand, and we are trying to build innovations and being present on the market with special tools for liquid handling. So we started in 47 with the first microliter syringe, as I mentioned before. In 1953, Hamilton Company US was already built. In 55, we have first 100 microliter syringe, which for the moment, for that time, it was more than an innovation. It was something out of power of understanding to have a 100 microliter syringe. Because the business was going more than well, Mr. Hamilton at that time, decided that he needs to go further. In 68, he founded Hamilton Bonaduce in Switzerland. He moved to Europe. In 71, we have our first digital diluter, which again, for the time, it was an innovation. And as a fun fact, I have found somewhere in Sweden the same instrument. That was first diluter from 71. I found it last year in Sweden in a lab, and he was still working. So from 71 to 2025, this diluter was still working. In 74, we have the first R&D, research and development team, established in Bonaduce. And then in 84, we founded Hamilton Medical. And from there, you see that the history is somehow postponed a little bit because things were going well. We had an office and a headquarters in Switzerland, so everything was going well. In 2005, we are moving even further. We are going to found Hamilton China. 2007, we have Hamilton Storage, which is another direction and another business unit of Hamilton. And in 2013, Hamilton decides to move to Europe, in Romania, in Timișoara more exactly, is the picture that you already seen. And from 2016, we found a new business unit in Domat, still in Switzerland. And this is related to our headquarters from Switzerland. So in very big lines, this is the history of Hamilton to date. And these were all the steps that happened during the history.
За тэгэхээр одоо дэлгэцэн дээр харагдаж байгаа бол Hamilton компани одоо түүхэн замнал байна. За сүүлийн 70 жилд бол за одоо ч бараг 80 жил болж байгаа юм байна. Одоо түүхийг маш товчхондоо харуулж байгаа. Тэгэхээр Hamilton компани хамгийн анх бол микролитр шпризээ бол 1947 онд үүсгэн байгуулагдсан. Ноён Clark Hamilton гаражинд анх үүсгэн байгуулж эхэлсэн. За 1953 онд бол Hamilton компани нь Америкт хамгийн анхны төв офисоо байгуулсан. За тэгээд 1955 онд бол дэлхийн хамгийн анхны 100 микролитрийн шприз үйлдвэрлэгдсэн. За энэ нь бол тухайн үед бол одоо ер нь хаац сонсогдож байгаагүй маш том одоо амжилт бий болгосон. За тэгээд Hamilton компани үйл ажиллагаа өргөжөөд улам сайжирж явсаар байгаад 1968 онд Швейцар улсын Бонадус хотод салбараа нээсэн. За тэгээд 1971 онд бол одоо Hamilton компани хамгийн анхны шинжлэгч төхөөрөмжөө бүтээсэн. Тэгээд энэ 1971 онд энэ шинжлэгч бүтээгдэхүүн нь бол өнгөрсөн жил 2025 онд нөгөө тухайн лабораторид очиход энэ багжийн ямар хэвийн ажиллаж байсан. Тэгэхээр энийг бас ер нь чанар бол энэ шинжлэгч нар дээр бол маш өндөр чанартай маш сайн хийцтэй байгаа. За тэгээд 1974 онд анхны нөгөө судалгаа ба хөгжүүлэлтийн салбараа нээсэн. 1984 онд Hamilton Medical буюу Hamilton эрүүл мэнд гэсэн салбар үүсгэн байгуулж эрүүл мэндийн багж тоног төхөөрөмжөө үйлдвэрлэж эхэлсэн. Тэгээд үйл ажиллагаа маш хэвэн явж нөгөө шинэ бүтээн байгуулалт хийхгүйгээр 2005 онд Hamilton China буюу Хятадд аль биесний салбараа нээсэн. 2007 онд Hamilton storage гэж нөгөө хадгалалт гэж шинэ одоо бас нөгөө бизнесийн төрлөө нэмэгдүүлсэн. За тэгээд яг одоо манай менежер Даматескогийн байршилж байгаа Тимишоора хотод бол 2013 онд Hamilton Төв Европ гэдэг салбараа үүсгэн байгуулсан. 2016 онд бол Дормат гэдэг нөгөө Швейцарын Дормат хотод Швейцарын бас нөгөө зах зээлд хамааралтай бүтээгдэхүүнүүдийг зохион бүтээж эхэлсэн. Okay. Perfect. Of course, we have some values. They are related. How should I call it? It's close to customer. This is what we are doing daily. We are trying to be closer and closer to our customers. We do innovation because we are trying to build. If we don't have a standard product, we are trying to build it. Whatever involves liquid handling. We have very clear objectives, so our job is very, very clear. Except being closer to customers, we are dealing our own regions, for example, as being our own, as being entrepreneurs. So basically, we are managing our regions very, very clearly. We are very open to communication. I guess this is the main key in a business process. As you can see, I am located in Romania now, and I am talking to you, you are located in Mongolia. So a very long distance, but with the help of today's tools, it's a little bit easier for us to communicate, to send you our message, and for you to receive our message. So basically, this is the spirit of Hamilton, being closer to the customer as much as we can and as often as we can. That's it. Do you hear us? Sorry, my mic was off. За тэгэхээр
гол үнэт Hamilton компани гол үнэт зүйлс болон үзэл санааны хувьд товчхон тайлбарлая. Hamilton компани нь бол эцэг хэрэглэгчтэйгээ ойрхон байхыг бол хамгийн чухалд үздэг. Тэгэхээр харилцаа холбоонд бол нээлттэй. Жишээ нь одоо манай менежер Дан бол Румын улсад байхад өнөөдрийн техник хөгжлийн ачаар одоо Монголд байгаа бид нартэй бол шууд ингээд харилцаад юмаа тайлбарлаад өгөх боломж байна те. Тэгэхээр энэ бол Hamilton компани одоо гол үзэл санаануудын нэг нь байдаг юм аа. Hamilton компани мөн одоо бүтээлч бөгөөд шүүмжлэлт сэтгэлгээтэй хамт олон. Тэгэхээр юмыг яаж бүтээх үү? Ийм асуудал гарвал энэ асуудлыг хэрхэн шийдэх үү гэдэг шүүмжлэлтийн дагуу хамгийн төгс бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэхийг эрхэмлэдэг. Инновац бол Hamilton компани одоо амьдралын хэв маяг нь болсон. Мөн хамтран бүтээгч бизнес эрхлэгчид тэгэхээр та бүхэнд бас одоо байгаа систем дээр ийм юм болохгүй байна. Энийг ингэж өргөжүүлмээр ингэдэх боломж байгаа юу гэвэл бас судалгаа шинжилгээний алба нь энэ тал дээр одоо туслаж бас шийдвэрүүд гаргах боломж байгаа. Hamilton компани нь бол тодорхой зорилттой. Тэгээ хэрэглэгчдийнхаа төлөөлөл болж хэрэглэгчдэд хамгийн хэрэгтэй бүтээгдэхүүнийг бий болгохыг эрхэмлэж яваа компани. Okay. Okay, perfect. Headquarters, we have one in Reno, in Nevada, United States, and the second one is in Bonadut in Switzerland. That's it. Тэгэхээр Hamilton компани одоо төв офис бол хоёр төв офис байгаа. За нэг нь бол Америкийн Невада мужийн Рено хотод, нөгөөх нь бол Швейцар улсын Bonadus хотод гэсэн ийм хоёр төв офис байгаа. Okay. We have 5 locations for manufacturing. We have one, of course, in Reno, in Nevada. This is the place of starting the business. We have another one in US, in Franklin, Massachusetts. And the rest of them are two in Switzerland, Bonadut and Domat. And the fifth one, and the latest one, it's the one in Romania, in Timișoara, where we produce all the Hamilton components except HPLC columns. So all the syringes worldwide, microlab diluter, are produced in Romania. За тэр Hamilton компани үйлдвэрлэлийн хувьд бол 5 төв байдаг. Америкт бол 2 байгаа. Нэг нь Massachusetts муж, нөгөөх нь Nevada муж. За Швейцарт бас мөн 2 үйлдвэрлэлийн төв байгаа. Bonadus хот, Domat хот. Тэгээ хамгийн сүүлд нэмэгдсэн нь Румын улсын Timișoara хот. Тэгээд энэ Timișoara хот нь бол HPLC-ийн багнаас бусад бүх бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэдэг. Тэгэхээр одоо энэ автомат шинжилгээч энэ төр маань бол бүгдөө Румын улсаас гаралтай байгаа. Okay. Business divisions, because I have mentioned in the beginning that this is very difficult for people outside of our organization to understand how we are organized. We are divided in 5 business units, totally independent, without any connection between us. So every business unit has its own legal entity, and they are divided laboratory, which I am representing now for you. We have the robotics business units, bigger platforms, diagnostics. We have process analytics, meaning lab sensors and online sensors, pH, dissolved oxygen, CO2, and etc. We have our storage business unit for different sample storage, and we have our medical business unit, which is related to AT equipment used in the medical field. За тэгэхээр одоо дэлгэцэн дээр харагдаж байгаа бол Hamilton компани нөгөө бизнесийн хуваарлтыг харуулж байгаа. Тэгэхээр гадны хүнд бол ойлгоход заримдаа жоохон хэцүү байдаг ч ер нь Hamilton гэдэг нэр доор
дараах 5 салбарт хуваарлагдана. Гэхдээ энэ салбарууд тус бүр өөрсдийн хуулийн этгээдүүд. Тэгэхээр нэг компани доор ч гэсэн салбар болгон өөрсдийн компаниар ажилладаг. За тэгэхээр хамгийн ихнийх нь бол Hamilton лаборатори байгаа. За энэ нь бол манай даан мэрэгжилтэнгийн хариуцдаг салбар. За автоматжуулалт болон робот туслахын салбар гэж байгаа. Мөн процессинг салбар байгаа. Процессинг салбар дээр бол суурин болон нөгөө онлайн төрлийн мэдрэгчүүд pH гэх мэт одоо бусад одоо шаардлагатай сенсоруудыг бол бас үйлдвэрлэдэг. За Hamilton хадгалалт одоо альва ямар нэгэн хадгалах шаардлагатай бүтээгдэхүүн байвал эндээс шаардлагатай хөрөгч энтрээ бас сонирхож болно. Тэгээ сүүлийнх нь бол эрүүл мэнд гээд дотроо бас 80 гаруй багцтай салбар байгаа. Okay. We have a question. Одоо асуулт хариулт байгаа юу? Yeah, I guess it was pressed by mistake. Yeah. Eventually. Right now, no questions. Okay, perfect. I'll move further then. And now we are getting back to Hamilton Central Europe, which is the business unit that I am representing. As you found out, it was founded in 2013. Currently, we have more than 400 employees, production and test workers. We have a lot of ISOs, 9001, which is the main ISO found in the market. We have the medical ISO as well, 13485. We have 14,000 ISO, and since 2023, if I remember correctly, we have even 17025, which is the most recent ISO that entered in our portfolio. За тэгэхээр одоо Hamilton төв Европынхаа салбарын тухай арай жоохон дэлгэрэнгүй ярив. Түрүүн хэлсэнчлэн 2013 онд үүсгэн байгуулагдсан. Өнөөдрийн байдлаар бол 400 гаруй ажилтнтай. Тэгээд инженерчлийн хувьд бол 160 гаруй маш өндөр зэрэглэлийн инженерүүдтэй үйл ажиллагаа явуулдаг байгаа. Тэгээд ISO 9001, 13485, 14001, 17025 гэх мэтийн ISO сертификатуудыг бол эзэмшдэг. Тэгээ 17025 сертификатыг бол 2023 оноос хойш авсан байгаа. Okay. We have a question in the chat. If you can translate it. It's a different question, but they're asking, do you have any instruments for soil testing? We don't have any instrument for soil testing. We have a process. We have a sensor in process analytics for soil testing, but this is related only to pH, and that's it. Тэгэхээр хөрсний шинжилгээний аягуул Минап гэдэг хүний асуултанд хариулахад хөрсний шинжилгээний багаж бол тийм тустай багаж бол байхгүй. Процессинг салбарт нь бол нөгөө хөрсний pH метрүүд бол байдаг. Okay, you can keep continue. Okay. Hamilton Central Europe story, because here we have a story as well. As mentioned, we are starting in 2013. In 2015, we have moved to the permanent facility. The initial step was we were working in a very, very small location. In 2016, we have our medical division and our mechanics department. In 2017, we have our own R&D team founded. In 2018, we have our warehouse extension because the space got very limited. And as well in 2018, we started the cable production. By the way, we are producing cables as well, special cables.
In 2019, we extended the medical production area and as well the mechanics production area. In 2022, we are establishing a metal sheet process department. We are building every metal part that you can find in our equipment. We are producing it in Timișoara, and as well we are producing metal parts for different other suppliers. So if you have interest for this type of business, we can provide this as well. In 2023, we are building another building, a bigger one, because the one that already existed is not enough anymore. In 2024, we have ISO 17025 certified laboratory, and as well 14,001 ISO certification. This is related to environment. And in 2025, we launch our own products developed in Romania and produced in Romania. The first one was Makit, which is a magnetic stirrer, and the second one is a OEM component. It's called PSD SmartSense, and it is used mainly in different equipment that are facing issues with liquid handling. За тэгэхээр одоогийн дэлгэцэн дээр харагдаж байгаа бол Hamilton Төв Европын түүхэн замнал байгаа. 2013 онд бол үүсгэн байгуулагдсан. 2015 онд бол яг Тимишоара хотод байшихын офис руугаа нүүж орсон. 2016 онд бол эрүүл мэндийн салбарын лаборатори эрүүл мэндийн салбар руу мөн механикийн салбар руу хүрээгээд хэлсэн. 2017 онд бол өөрсдийн судалгаа хөгжүүлэлтийн бага бий болгосон. 2018 онд агуулгын өргөтгөл болон лабораторийн кабелийн үйлдвэрлэлийг бас эхэлсэн. Тэгэхээр лабораторид хамааралтай бүтээгдэхүүний одоо залгуур кабелууд гэвэл бас Hamilton Төв Европонд бас би санал болгож болно. 2019 онд бол эрүүл мэндийн салбарын тоног төхөөрөмжүүдийг нийлүүлэх мөн механикийн үйлдвэрлэлийн процессыг бас өргөтгсөн. 2022 онд бол төмрийн үйлдвэр бий болгосон. Тэгэхээр Hamilton компани бүх бараа бүтээгдэхүүний төмөр эд ангиуд нь бол өөрсдийн үйлдвэрээс гардаг өөрсдийн бүтээгдэхүүн байгаа. Мөн бусад компаниудад бас шаардлагатай төмөр хийцүүдийг нийлүүлэх боломжтой байдаг. 2023 онд бол офисын өргөтгөл болон үйлдвэрлэлийн өргөтгөлөө хийж шинэ барилга байгууламж үүсгэсэн. 2024 онд ISO 17025, тэгээ ISO 14001-ийг авсан. За тэгээ 2025 онд хоёр төрлийн бүтээгдэхүүн бий болгож дэлхийн зах зээлд бол гаргасан. За нэг нь бол Makit буюу нөгөө соронзон халагууртай хутгагч байгаа. Нөгөөх нь PSD SmartSense гээд нөгөө шингэнтэй харьцдаг багжуудын бэрхшээлийг бас бууруулах зорилгоор нөгөө бусад багжуудтай хамтран ажиллах юм зорилтын нөгөө туслах бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж эхэлсэн. Okay. This is our organizational chart. It's important to see at least the faces of our management people. Yeah. Just to show a little bit how we are organized. Of course, general director, and from there you can start with head of sales, head of quality, operations director, facility and maintenance, R&D, ICT, supply chain, so and some administrative things to be solved. So this is how we are organized in Hamilton Central Europe. За тэгэхээр одоо байгаа дэлгэцэн дээр бол Hamilton Төв Европын ажилчдын бүтэц байгаа.
Тэгээд бүр дэлгэнгүй яриад яг хөө гэхдээ хүн болгоны зураг нь байгаа. Тэгээд нэр албан тушаал нь байгаа. Тэгэхээр ерөнхий захирал барилга бүтээмж байгуулалтын дарга, үйл ажиллагааны дарга, чанарын хэлцээний дарга гэх мэтээр ингээд Hamilton Төв Европын ажилчдын бүтэц байна. Okay. Employees dashboard. We have 148 productive people. We have 153 non-productive people, and we have 106 indirect productive people. За тэгэхээр одоо дэлгэцэн дээр бол Hamilton компани нэг ажилчдын ерөнхий хуваарлт нь байна. Тэгэхээр яг үйлдвэрлэлтэй хамааралтай 148 ажилтан, үйлдвэрлэлтэй хамаардаггүй 153. Тэгээд шууд бусаар үйлдвэрлэлтэй хамааралтай 106 гэх мэтээр 400 гаруй ажилтан байгаа. Okay. Hamilton Central Europe. As mentioned before, we have all the departments that are necessary in a big organization: facility, quality, production, marketing, sales, of course, because sales it's important. We have R&D, so we are doing our own research and development. And as mentioned before, the main idea of our daily work is to be closer to customer. Yeah, and for this we are trying to communicate actively. We are trying to build very high quality products. Yeah, in order to justify the reputation and the awareness of Hamilton brand in the market. За тэгэхээр Hamilton компани одоо Hamilton Төв Европ компани бол одоо бусад байгууллагуудыг адилхан албуудад хуваагдсан байгаа. Тэгэхээр одоо нэг юу инженер, технологи, борлуулалт, маркетинг, үйлчилгээ, үйлдвэрлэл, нийлүүлэлт, судалгаа ба хөгжүүлэлт, чанарын баталгаа гэх мэтээр албуудад хуваарлагдсан байгаа. Тэгээд аль болгон хийж байгаа бүтээн байгуулалт болгондоо бол зорилгодоо бол тууштай анхаарч бизнесийн сэтгэлгээгээр сэтгэж ажилдаг, мөн бие бинийгээ хөндлөж, эцсийн хэрэглэгчээ хөндлөж харилцаа холбоо үүсгэхийг эрхэмлдэг. Мөн одоо нөгөө шинжилэлээр ингээд амьсгалж одоо тогтсон хэв маягийг бий болгож тогтоодог. Тэгээд өөрсдийн одоо судалгаа хөгжүүлэлтийн албатай учраас ер нь бол хийж байгаа бүтээгдэхүүн болгон чанарыг бол маш сайн эрхэмлж ажиллаж байгаа. Okay. We have a big question in the chat, if you can translate a bit. Yes, so the first question is, our company has the ML 600, 700 instrument. Can Green Chemistry do service maintenance and order parts and also calibration? You can order. Yes, sorry. Yeah, no, you can continue. That was it for the first question. I will do the second question after. You can order parts. This is not an issue. The only thing is that I don't know if you can do calibration of the instrument, because this requires a gravimetric procedure, and it involves another ISO, which is 8655. And you have to be certified with this ISO. This is one thing, and another thing is that for the gravimetric procedure you need a microbalance in order to cover all the syringes that might be used with the microlab. If you have this, then it's not an issue to do the calibration. From maintenance point of view, it shouldn't be
it shouldn't be a big issue because this is a very easy process to be done for the microlab. Тэгэхээр C-H-N-R гэдэг хүний асуултанд хариулахад манай компани бол засварын үйлчлэгээ сэлбэг захиалгыг бол асуудалгүй хийчихнэ. Шалгалт тохируулгын хувьд бол арай өөр юм яригдана. Яг гэвэл шалгалт тохируулга дээр нөгөө юу 8655 гэсэн ISO шаарддаг. Мөн гравиметрийн тохируулга хийдэг учраас энэ бас их байгууллагуудад байдгүй учраас энэ тал дээр бол яг шалгалт тохируулга бол Монголд бол боломжгүй байх. Тэгвэл нөгөө мэйлээр бас дэлгэрэнгүй мэдээлэл явуулвал тэрэнд асуудлыг шийдээд өгөх боломжтой. Одоо нөгөө Hamilton төв Европ руу илгээгээд ч юм уу те ямар нэг байдлаар шалгалт тохируулга хийх бол асуудалгүй. Сэлбэг захиалга бол шууд манайхтай харьцаад бид нар танд сэлбэгийн захиалгад өгж болно. Засвар үйлчлэгийг бол манай компани бас хариуцаж чадна. Okay, so the second question is so манай лаборатори Hamilton 2 дараах асуулт болгож байсан. Хэрхэн шийдвэрлэх вэ? Okay, so this client, they have bought the 600 series microlab 2 times. And then there's three issues that she doesn't know how to solve. So the first one is the 50 milliliter syringe loses its vacuum. So Understood. Air bubbles. So the 50 milliliter syringe is losing the vacuum. So there's liquid spilling, and there's also where it was spilling, and where also the syringe cannot suck in all the set liquids. So if they want 20 milliliters, it is less than that because of losing vacuum. So what is the best way to solve this? And then the second part, maybe one by one, or do you want to one by all? one? Okay. One by one, because it's easier. If the syringe is leaking, then there's no other way than to change it. Yeah. If it's still under warranty, then you can do this under warranty. If it's not still in the warranty period of time, then you have to change the syringe itself if it's leaking. If you have air bubbles in the system, meaning if you have air bubbles in the syringe with a 50 ml, because of the compression of the liquid, these air bubbles appear, and this happens very often. The only possibility to avoid this is to lower the speed, the flow rate. This can be done under the microlab hardware settings. You can lower the speed of the syringe, make it move a little bit slower to avoid air bubbles in the system. But this applies only to the 50 ml syringe. За тэгэхээр Эрдэнэ Чимэгжээ гэдэг хүний асуултанд хариулахад энэ зөвхөн эхнийхэн шүү. Яг одоо нөгөө энэ шприц нь вакуум алдсан байвал солихоос өөр арга байхгүй. Тэгээд солиход бол одоо нөгөө баталгаад хугацаанд багтжээвэл Hamilton компаниас шинийг үнгүүл илгээгээд солиод өгөх боломжтой. Баталгаад хугацаанаас хэтэрсэн байх юм бол та нөгөө шинийг худалдаж авнаа. 50 мл-ийн шприцэнд хамааралтай нэг тохируулга бол одоо нөгөө яг ингээд дээж ингээд сорж авч яхад ямар нэгэн байдлаар бөмбөлөгтэй байх юм бол багжин дээрээ нөгөө сорох хурдыг бас тааруулж болдог. Тэгэхээр сорох хурдыг багасгачих юм бол энэ бөмбөлөг үүсгэх болчихно. Тийм. Тэгээ энэ нь бол зөвхөн 50 мл-ийн шприцэн дээр хамааралтай шүү. Хоёр шингэрүүлэгч уусплаа татахтай гуурсандаа хийс орж олон дахин давтаж хийх тохиолдол гарсан. So the second question is when they've had issues where the diluter that it is getting sucked in with a lot of air bubbles, with a lot of air.
So that I think this Again, that speed. Lower the speed of the syringe, and then you won't have any more air bubbles in the system. This is one thing, and depending on the solvent that it is used, because most probably it's a methanol or hexane solvent used there. A proper degassing of the solvent before using it with the microlab, it's always a helpful thing to be done. Yeah, because usually the solvents are gaseous. Yeah, so they have inside of them gas. Yeah, and when it is aspirated by a 50 ml syringe, for example, because it's a very big volume, if it's not properly degassed before, yeah, maybe it's a bottle that was opened, I don't know, 2 months ago. Yeah, so enough time to aspirate some gases. If it's like this and it's not properly degassed, air bubbles in the system will appear. За тэгэхээр хоёр дахь асуултанд чи хариулахад нөө юу 50 мл-ийн шприц бол нөө хурдын шприцнийхаа хурдыг багасгана. Тэгэх юм бол нөгөө хийтээс харах нь багасна. За хоёрдугаарт шингэлэгч уусмал нь өөрөө бас их чухал байна. Тэгэхээр метанол юм уу хексан энэ төр байх юм бол хийгүүжүүлэх хэрэгтэй. Тэгэхээр эдгээр бүтээгдэхүүнүүд нь өөрөө хий хоримтлах чадвар өндөртэй учраас хийгүүжүүлээд микролаб 600 дээр хийх юм бол ямар нэгэн тийм бөмбөлөг энэ төр орохгүй, хийс орохгүй зүгээр хэвийн ажиллана. Хийг нь одоо ямар нэгэн байдлаар үгүй хийхгүй бол ингээд яг таны ярьж байгаа шиг юм хий сорж нөгөө дахин давтах шалтгаан гарна. Бас шприцнийхаа хурдыг багасгах хэрэгтэй. Софтвер алдаа заах үед мэргэжилтэн Монголд засах Монголд за тэгэхээр энийг бол Dan. So the third question is I'm here. If there is a error in the software, is there anyone in Mongolia who can repair it? No, unfortunately not. There's nobody in Mongolia that can repair it. The only option that you have in this moment is to send me an email, and then via Teams, via video calls, to help you with some different errors that you may have. Тэгэхээр 3 дахь асуултанд хариулахад софтверийн алдаа заасан бол Монголд засварлах мэргэжилтэн байхгүй. Тэгэхээр яг энэ тал дээр бол манай компанитай мэйлээр холбогдох юм бол бид нэр Hamilton төв Европтойгоо холбогдоод танаа дээр очиж онлайн засвар үйлчилгээ хийх боломжтой. Эсэлхүүний шалгалтыг хэрхэн хийдэг вэ гэдгээр асуулыг шийдэж байна. 3-25-ын хүрээнд эзлэхүүний шалгалтыг хэрхэн. So the fourth question is according to the ISO 17025, how to check the volume of the syringe? It's still a gravimetric procedure. Yeah, the only thing that misses is the certification itself. Yeah, it's not related to one operation. Yeah, 17025 is related to the whole system, if I may say so. Yeah, to the whole laboratory. You need to certify the tools that are used for the gravimetric procedure. You have to certify the syringe itself. Yeah, but the syringe itself is certified under 17025 with the help of the entire system. Yeah, not only for the syringe. Дөрөв дэх асуултан дээр чинь хариулахад бол эзлэхүүний шалгалтыг хэрхэн хийдэг вэ гэдэг асуултанд чинь хариулахад энэ бол түрүүний хэлсэн нөгөө гравиметрийн тохируулга хийдэг лаборатори хийн. Тэгэхээр тэр нь одоо Монголд одоо бараг л байхгүй байх.
Тэгэхээр таны хэлж байгаа ISO 17025-аар дангаараа биш 8655 мөн багжи чинь өөрийг нь бас давхар үнэлнэ. Тэгэхээр таны ярьж байгаа юм бол зөвхөн шиприйзнийхээ эзлэгүүнийг биш багжаа бас тэр жигт нь баталгаажуулна гэх мэтэр маш өргөн юм яригддаг. Тэгэхээр тэр нь бол өнөөдрийн энэ юунд бол хитрхи дэлгэрэнгүй яриа болчихно. Okay, I think we can continue with the PPT. Яа. За юу болов уу? Юу микрофон төр онторсон байна. Төр цаашаа нэг юм нөгөө хоолой нөвжиж гэсэн нэгээс ус ууж байгаа бохоо. Do you hear me? Yes. Now you can hear me. There is another question related to ICP-OS, but unfortunately for that one, I couldn't use translation. It's from unknown user. About the ICP-OS? Mm-hmm. It says, do you supply ICP 700T ICP-OS as a No. No. Mhm. No. We can supply the microlab, which is helpful for sample preparation. For Энэ асуулт манай хариулчих юм. Yeah, but we don't supply the ICP. За Янжин гэдэг хүнд хариулахад бол ICP-OS бол манай компани өөр брэндээс бол нийлүүлдэг. Hamilton компани бол ICP-OS нийлүүлэхгүй. Тэгвэл дээжтэй харьцах одоо нөгөө дээж бэлтгэлийн бүтээгдэхүүнүүдийг бол нийлүүлэх боломжтой. And for the last one, I will answer because I already translated it. I see 1% nitric acid as a solvent. In theory, it shouldn't be any issue with this one for air bubbles. The only solution that will help you, I'm pretty sure that it will help you, is to lower the speed of the syringe. Yeah, and that's it. And the acidic environment shouldn't affect the vacuum loss. Okay. Okay, he mentioned vacuum loss. No, 1% acidic nitric shouldn't affect this because the plunger of the tip of the plunger in the syringe is made out of Teflon, which is in theory chemically inert, and 1% nitric acid is not that concentrated, so it shouldn't be an issue for your current situation with a 50 ml syringe. Yeah. Тэгэхээр Эрдэнэчимэгжээ гэдэг хүний асуултанд хариулахад 1% азотын хүчил бол одоо шипризний вакуумд бол нөлөө үзүүлэх ёсгүй. Тэгэхээр таны хувьд бол шипризнийхаа нөгөө сорилтын хурдыг багасгах юм бол болчих байхаа гэж хэлж байна. Okay, then we can continue with the PowerPoint. Yeah. Let's continue with the PowerPoint. A short overview because I have mentioned to you that we have ISO 14000 we are certified with it. So main 35% of our energy is produced by sun because we have 1.2 megawatt photovoltaic system. And as well in the waste collection, we are quite strong, I would say, because we have achieved an 88% recycling rate, which is a very good percent. So we do care about the environment. And in the left, right, you will see the addition of the building. Yeah. This is what we have built in 2023. And since the beginning of 2026, here in the middle, we have a new building as well. За тэгэхээр Hamilton компани тогтвортой байдлын тухай нэг товчхон дурдъя. Одоо зурган дээр бол яг Hamilton компани үндсэн байрны зураглал байна. Hamilton компани нь бол хог хаяглыг бол англинд цуглуулдаг, мөн байгаль орчноо хамгаалах үүднээс
бүтээн байгуулалтынхаа эрчим хүчний асуудлыг нараар шийдсэн байгаа. Тэгээд энэ нь болохоор одоо 2024 онд бол 181 тонн хог хаягдлыг гаргаснаас 88% нь дахин боловсруулж жилийн дундаж үзүүлэлт болох 80%-ийг нь давж чадсан байгаа. Тэгэхээр энэ нь бол Hamilton компанийн хувьд бол бас маш чухал гэж үздэг үзүүлэлтүүдийн нэг. Одоо энэ офис болон үйлдвэрлэлийн процесс нь бол 1.2 мегаваттын хүчин чадалтай 2000 гаруй хавтан бүхий нарны цахилгаан станцаар ажилладаг. Тэгээд уг байрныхаа 35%-ийн цахилгааныг нь бол одоо яг энэ нарны эрчим хүчээр шийдэж ажилладаг байгаа. Тэгээ энэ нь бол жилд бол дунджаар 715 тонн юу CO2-ийн хаягдлыг одоо үүсгэхээс ингээд хамгаалж дэлхийн байгаль орчныг хамгаалж ажиллаж байгаа. Okay. Okay, I will please try to translate all of I am saying in one sentence because I guess it's enough. Yeah, not necessarily go into too much details. Just to move it a little bit faster because we have left only 1 hour and I would like to discuss more about the micro lab and not necessarily about all of this. Okay. Yep. Okay, how we are organized in ACE, because this is again an important part of the process. ACE has 3 different directions. One of them is laboratory. The second one is OEM components, liquid handling products that are used inside of instruments in general, and we have our medical division as well. In the case of the laboratory, what we are dealing with, the products that we are selling is syringes and needles, HPLC columns, diluter dispensers. This is the microlab, which can be seen here in the right part. Standalone precision syringe pumps, valves, tubings, and fittings, and general laboratory equipment, which in this portfolio we have only one product for the moment. It's the magnetic stirrer, which is called Makit. So these are the only products that we are selling. За тэгэхээр одоо дэлгэцэн дээр байгаа бол Hamilton төв Европын бизнесийн салбарууд байгаа. Тэгэхээр түрүүн хэлсэнчлэн лабораторийн салбар бол манай энэ дан мэргэжилтнийх, OEM буюу бусад брэндүүдийн нээлттэй үйлдвэрлэл, мөн эрүүл мэнд гэсэн 3 салбарт хуваагдаж ажиллаж байгаа. За тэгээд лабораторийн салбарт одоо яг санал болгодог нийлүүлдэг бараа бүтээгдэхүүн гэвэл одоо энд чагсаагдсан байна. Шприц болон зүүнүүд, HPLC-ийн багнууд, шингэлэгч ба тунгалагч төхөөрөмжүүд, микролаб, одоо энэ зурган дээр харагдж байгаа төхөөрөмж. Бие даасан нарийн тарилгын одоо ноцоосууд, хавхлаг хоолой болон холбох хэрэгслүүд, мөн лабораторийн ерөнхий тоног төхөөрөмж. Энэ дээр бол яг одоохондоо зөвхөн Makit буюу сорон зүүн халдлагчтай хутгуур байгаа. Okay. In the OEM side of things, this is contract manufacturing, as mentioned. We are only allowed to sell them. Nobody else is allowed to sell this type of product. We have pipette channels. We have precision syringe pump, PSDs. And we have instrument syringes that we are selling to our customer. As mentioned in the previous slides, we have custom cable assemblies that we are selling as well. We have sheet metal processing and CNC machining, and we have assembly and sub-assembly of parts. За тэгэхээр үйлдвэрлэлийн хувьд бол гэрээтэй бусад брэндүүдэд бол дараах бараа бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэдэг байгаа. Энэ нь бол одоо пипетийн сувгууд байгаа. Тэгээд ард нь бол энэ нэрүүд нь байна тий. Нарийн тарилгын шприцүүд болон ноцоосууд, балзны зорилттой шприц, мөн захиалгад одоо кабелийн угсралт,
төмөрний эд ангийн үйлдвэрлэл мөн эд ангиудын угсрал болон туслах угсралтуудыг бас бүгднийг үйлдвэрлэж нийлүүлдэг байгаа. Окей. Somebody told me that I need to check my internet. I don't understand. Can you check the chat, please? The last question. I don't understand. They're saying the slide didn't change, but on my screen it is correct. But so Okay. Let's see. Maybe if I go back and now, I guess it's working. For me, it's working. yeah, for me too. Okay. Let's see. Okay, OEM. As mentioned, OEM contract manufacturing. I will move very fast here. We do custom cable assemblies. Yeah, I am not talking about simple cables. I am talking about complex cables. Yeah, that can be reliable in transmission of power, signals, and data. Yeah, that's it for this one. OEM гэрээт үйлдвэрлэлийн хувьд бол одоо нөгөө түрүүн хэлсэн чинь захиалгад кабелийн угсралт байгаа. За тэгэхээр захиалгад кабелийн угсралт нь бол зүгээр нэг энгийн кабелуудын тухай яриаггүй. Энэ нь бол одоо өндөр хүчин чадалтай эсвэл датаны алдагдaltaгүй гэх мэтийн яг лабораторийн зориулалттай өндөр наривчлалтай кабелуудын тухай ярьж байгаа шүү. Тэгээ энэ дээр яг цаг хугацаанд алдаад яг дараагийнхаа юм лөө өшөө дэлгэрэнгүй ярья. Okay. Perfect. Metal sheet processing. We build every metal part that you might think of and your customer might need of. Гэрээт үйлдвэрлэлтэр бол бас төмөрөн одоо эд ангиуд байгаа. Тэгэхээр ер нь одоо эцсийн хэрэглэгч танд эсвэл одоо Hamilton компани бусад багсанд шаардлагатай бүх төмөр эд ангиуд бол өөрсдийн үйлдвэрлэлийн дагуу үйлдвэрлэгдэж ажиллаж байгаа. Okay. We have very high CNC machining precision. Yeah, so we can build, as mentioned in the previous slide, we can build very specific and with a very high attention to details in every metal part that can be found in any instrument and not limited to instruments. Тэгэхээр бас өндөр наривчлалтай CNC машины боловсруулалттай. Тэгэхээр энэ юу таны одоо эцсийн хэрэглэгч таны шаардлагатай багаж эсвэл эд ангиудыг бол маш наривчлалтайгаар ямар ч алдаагүйгээр үйлдвэрлэх CNC-гэр одоо үйлдвэрлэх боломж бас бүрэн байгаа. Okay. And the last business platform that we have in ACE is the medical one. We produce consumable for breathing circuits sets. Yeah. These are mainly used in the intensive care instrument that we are producing with our medical business in Switzerland. За тэгэхээр сүүлчийн бизнесийн платформын хувьд бол нөгөө эрүүл мэнд байгаа. Тэгэхээр Hamilton Төв Европ бол амьсгалын замын багц хэрэглэгдэхүүнүүдийг бол үйлдвэрлэж нийлүүлдэг. Эдгээр нь мөн одоо сэргээгдэх хэмжлэгээний багжуудад хэрэглэгддэг байгаа. Okay. Okay, let's move further. This is our distributors for laboratory product. We are covering most of the countries in Europe. We are covering India. We have our own office, as mentioned, in China. We are going to South Africa as well. So this is the global partner map. This is how it looks in this moment. Тэгэхээр энэ одоо дэлгэцэн дээр байгаа бол Hamilton компани одоо худалдаа хийж болох
салбар болон төв офсууд байгаа. Тэгэхээр Европын ихэнх орнуудыг хариуцдаг. Одоо өмнөд Африк руу удахгүй бас шилжин орн энэтхгийг хариуцдаг. Хятадд бол түрүүн хэлсэнчлэн өөрсдийн төв офистай. Okay. Okay, let's move and finish. That's it. This was the main as an introduction to what we are doing in Hamilton and Central Europe. And now we are going to find out more about the most important instrument in our portfolio, which is the Microlab. And I will share my screen again with a new presentation. And again, I will try to keep it as simple as I can because it seems that, let me see, I have some small issues. За тэгэхээр энэ бол одоо Hamilton компани ерөнхий танилцуулга байлаа. Одоо та бүхэндээ Microlab буюу Hamilton Төв Европын хамгийн чухал бүтээгдэхүүний тухай арай жоохон дэлгэрэнгүй тайлбарлаж өгье. You have to excuse me a bit because I don't know what happened here. I am working with two instruments and it seems that one of them is okay. Just a second. Them decided to move away. Now I am back. You are seeing my screen now. Okay. Yes. Now it's clear. Perfect. I won't go through all of the presentation. Yeah, we will keep it again as simple as I can because this is a very long presentation. So I will go with only with the features of the new controller because we have the Microlab 700, which is new. Yeah. We got some questions related to Microlab 600, which is still available, but now we have the new instrument Microlab 700, and I will go a little bit in details related to features of the new controller, and then I will try to speak free, yeah, about the Microlab, the applications that might be useful in, and what are the spare parts, what are the accessories that can be attached to the controller, and that's it. Okay. Тэгэхээр цаг бас нэлээд төгсөж байгаа болохоор та бүхэндээ ямар ч байсан Microlab төхөөрөмжийнхаа 700 загварын тухай тайлбарлаж өгье. Мөн одоо 700 бол шинэ загвар. Тэгэхээр 600 одоо худалдаанд байгаа ч гэсэн хуучин загвар нь байгаа. Тэгээд 700-ийнхаа одоо удирдлагын систем болон цаашдаа ер нь хаана ямар нөхцөлд ашиглаж болох уу гэдэг тухай дэлгэрэнгүй тайлбарлаж өгье. Okay. Perfect. So this is the new instrument that you will find out. I don't know, maybe you already knew it and you found it in the market. This is called the new Microlab 700. Yeah, what is new with the 700 is only this part of the instrument. Yeah, because this is the heart of the instrument. We have a new controller. As you can see, the base unit is still the same. It is written 600 series here, because the base unit was working as it should work. So there was nothing to change here, but we changed the controller just because we wanted to bring it to these days, and we wanted to make it more user friendly. So the new advantage or the new Did you change the slide? Because I'm still on the first. You are still on the first slide. I don't know why it's happening like this. Let me see what happened. Yeah, okay. I'm the only one here. Just a second. Okay, I don't think it's. I should be here. Now it should be changing for you as well. Okay, perfect.
Yeah, now you see what I am talking about. So basically, this is the new Microlab 700. I will repeat now, based on the new slide. This is the new part of the instrument, is the controller, which had to be updated with new features and new screen. The base unit is still the same as 600. You'll see even written here 600 series. So basically, it's the same unit. Nothing to be changed here because the system was performing as expected in the accuracy and the precision that defines our standard. What features are new with the new Microlab 700, and they are related only to the controller. We have now a large capacitive display that works with globes. This is an important addition because the 600, for example, doesn't work with globes, and the screen of the 600 series is made with the help of a touch screen that it's resistive, so it is a little bit harder to press on it. This one, it's a capacitive screen and works very easy. Yeah, it's modern. It looks really good. It has a large screen, as mentioned, much easier to be seen and much easier to work with it. We extended the range of supported peripherals. Now we added label printer. We added a scanner. You can connect even a balance to the controller. Can be integrated in sample preparation processes very easily. And we added connection to laboratory information management system, which is called in very short terms LIMS. Yeah, I don't know if this approach have reached already Mongolian pharma companies, or if you have pharma companies in Mongolia, but this is a request that it's more and more present in Europe. За тэгэхээр одоо энэ дэлгэцэн дээр та бүхэнд бол харагдж байгаа. За Microlab 700-ийн хувьд бол гол шинжилэлт нь бол энэ дэлгэцэн дээр төхөөрөмжний дээлт дээр байгаа дэлгэцэн байгаа. Тэгэхээр энэ дэлгэцэн нь бол үндсэн төхөөрөмжийн бүх одоо үйл ажиллагааг удирдах, хянж ажилдаг хэсэг нь. Тэгэхээр энийг бол одоо шинжилснээр юу шинжлэгдсэн бэ гэвэл дэлгэцний батамжийн хувьд бол арай томорсон, дэлгэцэн арай томорсон. Мөн нөгөө бэлэтээ удирдах ажил болно. Тэгэхээр хуучин 600 загварын дэлгэц бол бэлэтээ ажиллахад хэцүү, товчнууд нь амархан дарагдахгүй, хүчтэй дарах гэх мэтэр асуудлууд байсан болох дээр дэлгэцний одоо яг мэдрэх чадрыг нь бол сайжруулсан байгаа. За тэгээд дэлгэцэн дээрх одоо удирдлагууд нь бол бас хэрэглэхэд маш их хялбар болгосон. Энэ удирдлагын системийн бас одоо нөгөө хүчин чадлын нэмэгдүүлээд нэмэлт үйлчлэгээнүүд бас нэмсэн байгаа. Тэгэхээр одоо та дээж бэлжиж байгаа бол шууд шошгыг хэвлэх, эсвэл сканер ашигладаг бол сканераа холбох, эсвэл жин ашигладаг бол жинтэйгээ холбож ашиглах гэх мэтийн боломжуудыг нэмсэн байгаа. Тэгэхээр уг төхөөрөмж нь бол дээж бэлтгэлийн процесс чинь бол одоо нэмэх илүү хялбар болж илүү хурдан түргэн ажиллах боломжуудыг бол нэмсэн байгаа. За тэгээд одоо Европт бол хамгийн түгээмэл хэрэглэгдэж байгаа LIMS буюу нөгөө лабораторийн менежментийн нөгөө програмуудтай холбох боломжтой. Тэгэхээр та ямар програм ашиглаж энэ тэрийг нь Hamilton компаниас бас урьдчилсан байдлаар тохируулаад холбоход хялбар болох боломжтой. Okay, so now I will stop sharing this one as well, and I will move directly to the brochure of the instrument because I guess it will be much easier to discuss on it and to follow it. And just a second, please. Okay. So I suppose now you can see my screen again. Yes. Yeah, so we will discuss based on this brochure. Yeah, again the picture with the Microlab. Hopefully I don't think you know the working process with it.
the aim of this product is to replace the manual pipetting process, and more specific is to replace the errors produced by manual pipetting process. That's why it becomes a very useful tool in sample preparation for special chromatography techniques. And now I am referring to ICP, ICP-OS, like it was the question in the chat, ICP-MS, LCMS, if you have as well techniques like this, I don't know, GCMS, MS, whatever special chromatography technique you find in your market. And from my knowledge, at least specific to your country, we can find a lot of mining applications. Yeah. In mining, where dilutions before, if I remember correctly, they need to perform dilutions before measuring the acidity. Am I correct in what I'm saying? Yes. Yes. Okay. Correct. So this would be the main application for the Mongolian market. За тэгэхээр одоо дэлгэцэн дээр та нар үндсэн багжийг маань харж байна. Тэгэхээр энэ багж маань бол ерөнхийдөө гараар пипетлэж шингэлж одоо дооцлох үйл ажиллагааг бол арилгаж гараар хийгдэх одоо алдааг арилгахад анх зориулагдсан. Тэгэхээр энэ багжаар одоо дээж бэлтгэлтэй одоо нөгөө тухайн дээжийг одоо шингэлэх, дооцлох гэх мэтийн үйл ажиллагаанд бол одоо та энэ багжаар ICP, MS, OES, gas chromatograph, GCMS энтерд одоо дээж бэлтгэл шаардлагатай бол энэ багжаар хийхэд альва ямар нэгэн байдлаар алдаа үүсэхгүй дээж бэлтгэлтэй та итгэлтэйгээр шинжилгээгээ хийх бүрэн боломжтой болно. Тэгэхээр одоо Монголын зах зээлд бол энийг бол эрүүл мэндийн салбарын, уул уурхайн салбарын хамгийн одоо түгээмэл хэрэглэх боломжтой багаж болж хувирж байгаамаа. Okay. Okay, we'll move a little bit further. Okay, let me see if I can do something. Let's move this. So basically, we have multiple configurations available for the instrument. The most used one is dual syringe diluters. Yeah. As mentioned, yeah, these are the applications that can be where the instrument can be used: atomic absorption, ICP, HPLC, as well as gas chromatography. Yeah, but again, the most special chromatography techniques should take advantage of such an instrument. Yeah, and here is the principle of working for the instrument. Basically, you take solvent from the left part of the instrument with the help of the left syringe. You take sample with the help of the right syringe. You can see them with the yellow and blue, and then you put them both together in a vial. This way, performing dilution ratios from concentrated sample to a very diluted sample. За тэгэхээр уг микролаб багж маань бол маш олон тохиргоогоор ажиллах боломжтой. Хамгийн түгээмэл хэрэглэх нь бол хос шприцтэй шингэлэх ба тундлах горим нь байгаа. Тэгэхээр дэлгэцний 100 доор байгаа зургийг та нар харах юм бол зүүн талынхаа шприцээр шингэлэгчээр сорж аваад гарт байгаа удирдлагаараа дээжээр сорж аваад тэгээд сорж авсан хоёр уусмлаа шингэлээд тусдаа савнд бэлтцээ гаргаж авч болно. Тэгэхээр энэ нь бол концентрацтай дээжигээ та 10,000-1 харьцаатай хүртэл шингэлэх боломжтой. Okay. Okay. Now we will move a little bit down.
we will go here with our instrument. Somebody should unmute. Now it should be okay. Okay, perfect. So we are with our instrument, we are using bubble-free prime syringes. And we are using them because we want to avoid that volume because we are working with very low volumes to be dispensed. Yeah, we can dispense from 1 microliter up to 50 ml. So these syringes are especially created for the microlab. As you can see, we have a small tip that goes outside of the syringe, this way ensuring that we don't have any dead volume left in the system. За тэгэхээр уг микролаб төхөөрөмж нь бол бөмбөлөг үүсгэдэггүй технологиор хийгдсэн шпризүүд ашигладаг. Тэгэхээр одоо энэ дэлгэцний баруун талд та нар харах юм бол энэ шпризний толгой дээр нь бол нэг жижигхэн ингэдэг нөө гадагшаа товоцсон байгаа. Энэ гадагшаа товоцсон байгаа нь альва ямар нэгэн байдлаар шпризэн дотор уусмал үлдэхгүй эсвэл сорж авж байгаа уусмлыг дутуу сорох асуудал үүсэхгүй ингээд сэргийлдэг байгаа. Тэгээ энэ нь бол нөгөө одоо авж байгаа хэмжээсэндээ илүү ихтгэл найдвартай байх боломжийг бий болгодог. Okay. Okay. Now we will go down this. Okay. And we will stop to this one. Replacement parts, because these are, I guess, important. These are all the syringes that are available for the instrument, as mentioned, from 10 microliter up to 50 ml. And with the 10 microliter syringe, we can dispense from 1 to 10 microliter. This would be the optimal range for the syringe. As you can see, all the other accessories are present here. All of these accessories can be replaced by the user directly in the lab. There's no technician needed for this. Yeah. The only problem would be with the valve because they need to be calibrated. But all the parts can be exchanged by the user in the lab. За тэгэхээр одоо байгаа дэлгэцэн дээр бол микролаб тоног төхөөрөмжийн хэрэглэгдэхүүн болон солих боломжтой эд ангиудыг дурдсан байгаа. За дэлгэцний зүүн дээдлэлт бол боломжит одоо нөгөө шпризнүүдийн хэмжээснүүд байна. Тэгэхээр 10 микролитрээс 50 мл хүртэл бол төрөл төрлийн шпризнүүд бол бүгдөө байгаа. За 10 микролитрийн шпризийг ашиглах юм бол энэ шприз нь 1-10 микролитрийн хооронд л ашиглах боломжтой гэсэн үг шүү. Тэрийг нь бас анхаараарай. Энэ баруун талд байгаа эд ангиуд бол одоо альва ямар нэгэн байдлаар гэмтэх эсвэл солих шаардлагатай бол эцсийн хэрэглэгч зүгээр захиалаад солих боломжтой эд ангиуд. Эдгээр эд ангиудыг солиход тийм нөгөө техникийн шаардлага бол шаардлагагүй. Хэрэглэгч өөрөө солиход бүрэн боломжтой систем байгаа. Okay. And I would like to end up with a summary of our discussion. So basically, we can provide you syringes and needles, HPLC columns, microlab, and tubings and fittings. These are the only products that Hamilton Laboratory Business Unit can provide to the Mongolian market. Now I will insist a little bit on the microlab because, again, you have a very powerful mining industry. So a lot of mining companies might take advantage of the microlab during their sample preparation process where they need to be precise. За тэгэхээр үүгээр бол одоо миний ярих юм дуусч байна. Тэгээд дуусгахаас өмнө товчхон хэлэхэд Hamilton Төв Европын лабораторийн бизнесийн платформ нь бол шиприз болон зүү энэ микролаб тоног төхөөрөмж холбогчууд гэх мэтийн бүтээгдэхүүнүүдийг нийлүүлэх боломжтой.
Тэгээд микролабыг бол одоо альва ямар нэгэн байдлаар танаа дээж бэлтгэхэд маш нарийн дээж бэлтгэл шаарддаг болвол та бүхэн одоо энэ микролаб багжийг ашиглаж ажлаа хөнгөлөх бүрэн боломжтой шүү. Okay. The microlab system comes plug and play. Yeah, you don't need to order anything additional. You have only one part number for ordering. Everything is included. Yeah, it comes with every accessory that is necessary for it to function out of the box. So you don't need to order anything in particular. Тэгэхээр энэ микролаб багж нь бол захиалагдаж ирэхдээ бол шууд холбоод ашиглах бүрэн боломжтой. Тэгэхээр аливаа ямар нэгэн байдлаар шипрэж байхгүй болохоор ажиллахгүй, эсвэл бол нөгөө юу холбогч нь дутуу байгаа болохоор ажиллахгүй гэсэн асуудал үүсэхгүй. Та захиалгатай нэг л кодоор захиална. Тэр кодныхаа дагуу багж ч юм ирээд та зүгээр тогон залгаал ажиллуулах бүрэн боломжтой байгаа. Okay. If you need any type of support with the microlab and the rest of the products, please share my contact details. You can send me an email each time you have a situation related to Hamilton laboratory products. Тэгэхээр Hamilton төв Европын лабораторийн салбартай хамааралтай бараа бүтээгдэхүүн дээр асуух зүйлс эсвэл тусламж хэрэгтэй байвал манай компанитай шууд холбогдорой. Тэгээд бид та бүхэнд дамжуулан холбогдож асуудлыг бүрэн шийдэх боломж байгаа шүү. Okay. За маш их баярлалаа. Мэдээ ойлгомжтой дэлгэрэнгүй сайхан ярьж өгдөө. За энд байгаа багжаа үзүүлэхэд бид нөө. Okay, thank you very much, Dan, for making the time to explain your company portfolio and the microlab instrument to us. Thank you as well. It's unfortunately it's a very short time, but I guess for an overview of what we can do, I guess it was enough. If there are questions, I am here to answer them. So please feel free to write them in the chat. Тэгэхээр вебинарт оролцсон та бүхэндээ бас маш их баярлалаа. Тэгээд ямар нэгэн байдлаар асуулт байх юм бол чатан дээрээ бичээрэй. Тэгээд боломжоор хариулаад явъя. За маш их баярлалаа. Дараагийн вебинараар уулзцгаая. За манайхан байжгаад за нямдарч өөрийнхөө юуг үзүүлээд. За би гэс дэлгүүрлөө очиж ядах. Тийм Николайд ерөнхийдөө болчлоо гэж хэлж. Yeah, I see. Yeah. I saw it because I have the translation turned on, so I can see the question very easily. Yes, of course, it's possible to have an organic substance. 0.98 grams per cubic centimeter. It's close to water, so it's okay to be used. Эрдэнэ чимэгжээ гэдэг хүний асуултанд хариулахад бүрэн боломжтой. Тэгээд 0.98 за та ойлгох юм шиг байна. Гэхдээ ер нь бол 0.98 грамм сантиметр куб гэдэг чинь бараг л шингэн гэсэн үг. Тэгэхээр ямар ч асуудалгүй явна гэж байна. Okay, thank you, Dan. And if you want, you can log out. That's it. I'll go to the shop and show them the microlab 700 that we have in the office. Okay, so you'll stay in the meeting. Yes. After this. Okay, perfect. Thank you so much. Again, sorry for the situation that happened last week or 2 weeks ago. It was unintended. If you have questions, please send me an email. Yeah. Okay, thank you. Okay, perfect. Have a nice day. Bye. Bye. За тэгэхээр та бүхэнд бол одоо нөгөө саний ярьсан микролаб 700 багж маань бол энэ дээр байна.
За 700-ийн үндсэн удирдлага нь бол энэ байна. За тэгээд доод нөгөө яг шприцээ хийж холбож ажилуулдаг төхөөрөмж нь бол энэ байна. За тэгээд та одоо энэ багжийг захиалах юм бол үндсэн одоо нөгөө суурин удирдлага нь энэ бол нөгөө удирдлага төхөөрөмжнийхээ хажууд суйрлуулахад хэрэгтэй нэмэлт хэрэглэгдэхүүнүүд байгаа. Одоо нөгөө яг үндсэн дээжээс сорж авдаг, гаргадаг удирдлага нь гар удирдлага нь энэ байна. Шприцнүүд нь энэ байна. Манайд бол юу 2.5 мл болон 100 микролитр гэсэн 2 шприц бэлэн ирсэн байгаа. За энэ бол нөгөө багжаа одоо тавиад үндсэн нөгөө доод суурин байна. Гарын авлага болон одоо нөгөө сургуулийн сертификатууд нь энд бас дагалдаж одоо ирж байгаа үндсэн багжаа дагаж. Тэгээд одоо энэ гар удирдлагында бас холбох нөгөө үндсэн холболт нь ирж байгаа. Энэ нь тэгээд бас хоёр өөр хэмжээстэй байдаг. Нэг нь арай жоохон түргэн сорох, нөгөөх нь арай нарийнхан болохоор арай жоохон удаан сорох юм байл дээ. Тэгээд үндсэн багж нь энэ байна. Тэгэхээр одоо түрүүн хэлсэнчлэн 2 шприцээ бол энэ хоёр суурин дээрээ тогтооно. За тэгээ энэ хоёр суурин дээрээ тогтооход энэ зүүн талын ноцоос нь бол одоо нөгөө шингэлэгч бодисыг чинь сорж аавна. Энэ баруун талын ноцоос нь бол үндсэн дээжийг нь сорж аавна. За тэгээ энэ бүтээгдэхүүн бол манай дэлгүүр дээр бэлэн байгаа. Hamilton брендийн пипетнүүд бол пипет болон пипетний хушуунууд манай дээр байсан боловч борлогдоод дууссан байгаа. Тэгээд одоо нэг 7 хоногийн дараа бол дахиад сток захиалган дээр ирэн. Тэгэхээр битгэнүүд бас сонирхож болно шүү. За тэгээ бүгдээнд нь ажлын өндөр амжилт хүсье. Цааш олон сайхан мэдээлэл та бүхэндээ хүрэхийг хичээж байгаа. Тэгээд та бүхэнд амжилт хүсье. Баярлалаа. Өнөөдрийн үйл ажиллагаа өгөр өндөрлөж байна.